originalmente num tema de um grupo fabuloso cabo-verdiano chamado Os Tubarões, julgo que muita gente o conhece, não só em Portugal como em muitos países do mundo. E o tema Joãozinho Cabral, e acima desta música, com letra de Rui Machado, o seu vocalista Hilo Globo, uma das vozes mais bonitas que eu conheço, vai interpretar essa letra com um outro título completamente diferente e com um tema que nos é particularmente caro. Chama-se Ask Xanana e, portanto, com Os Tubarões, com voz de Hilo Cabral, o tema musical Joãozinho Cabral, com letra de Rui Machado, e agora com este novo título, Ask Xanana. Perguntem a Xanana. Ask Xanana who is in prison. Ask Chimens who lives in danger. Ask the Australians who were murdered. My God, it was worse than hell. The Indonesians invaded East Timor, taking our women, murdering our children, and many hundreds of thousands more who won't accept the dictatorship. So then Suharto doesn't take our land. We'll keep on fighting until the end. Para Suharto não tomar Timor, vamos lutar sem qualquer temor. A nation, a nation, would rather die than live alive. A nation, a nation, would rather die than live alive. For less than that, the American troops forced Hussein to withdraw from Kuwait. For less than that, in Panama, they kidnapped Noriega, the president. For less than that, the island lady sent a soldier to the Falkland Islands. We would rather die than live alive. 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 Damit Suharto unser Land nicht glaubt, wir waren kämpfen ohne ein End. Pour qu'il ne prenne pas notre pays, nous allons combattre jusqu'à la fin. A nation, would rather